man lewat tangan telepongan tanda barangay na yan natin pa ng ipatuwa balo Bapak Camat Solamintu aparatna rampo tiga semawa pongkong maupun didisanggi tama telidina kamalan dena perkubabangan nasangka marasan teme rarabuku lagu kopi matungan den Pate tangka suruh na salurar salubo kita na pura na dulu tondo kanina lagi pataruh pa minda baite bain na ne budi lo memeng kendek umpatu papa budi bain na ne budi lo memeng kendek umpatu papa budi Upumo Upumo salunara salubuku dalam pasaka kalian alarm potongkon tabi mi patana rampak talinga dua mi paligan maya-maya sulingi gulamnya oh bisa kalian patana mi orang terus Hinda baite bain na mama Aris lo memeng kendek umpatu papa budi bain na mama Aris lo memeng kendek umpatu papa budi. Oke baik. rombongan Ibu Dewan Toraja Utara Yohana Langitan Daya Maisa dan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro Batu Mama Lexi rombongan Bapak Kadis Bapemda Toraja Utara Mem Daya Maisa dan Pembulian Mempatu Bapak Alvaro rombongan Nane Alvaro Daya Maisa dan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Ne Audrey Daya Maisadan Umpatu Bapak Alvaro rombongan Bapak Indah Daya Maisadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Bapak Yolan Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Pong Advent Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Ne Alka Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Justin Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Bapak Penny Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Bapak Gevi Dr. Ega Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Bapak Kinaya Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Roy Nabire Mempatu Bapak Tiara rombongan Bapak Selim Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Nek Clara Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Bapak Deren Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Bapak Nisa Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Nek Tita Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Bapak Yoel Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Nek Joshua Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Nek Tiara Sadan Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Mama Chelsea Sadam Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Bapak Angel Sadam Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Pika Sadam Pembulian Umpatu Bapak Alvaro rombongan Nek Rega Sadam Pembulian Umpatu Alvaro na rombongan Bapak Jen Nabire Papua Umpatu Bapak El na rombongan Bapak Jen Nabire Papua Umpatu Bapak Tiara iya nasa moto usalu lara saluruku larang potong tawe mi pasak kamu kaleni
sonda-sonda to gayam, si solom-solom to bumbungan, si sonda-sonda madika, si solon-solon to ampulembang, angga paluluan sangkap, angga tangan dan mata kau na tanda, si tundan dio bapa na lempang, si ruyang dio belipuan tutu, rampo di base mawa, tama telu baba di pasitinti ranting kalua, angga karaenge na tondok, angga datun na pelipuan tutu, totang dio labo koda, tanga di lomban tiga yona, iya pitalendu roko pagi marim di pala, langgam pagi makulam utaruno, bu tuoi bu lawan tasak, ombo oi asi bu tuoi sampurari, koi ula balu, dado pongka kema bendo siri soi sinai, anggapan taranak seleng sirendem, paluluan sari tato lamdan, rampo marendenan tenong, tutun maabul leambai, angga to dia nanulelean, tau di palung pun nikada, dau banua nenena, daya ulunda salu kalua, kombo sangke ederan, untak kosang tiang karan, mano kamelau misa, kita turun pima bantala-tala, susi pangalama palu mingka, tane tema palu diomai, koi tuan lalan napolalan, rapakatane tenaola, belanna inam bukun nabuangin, inam tarong kona asi, tuna turiana sendana lalong. Todo dian na bara na ma kulit pindan rara ma dodo bambadu. Todi dulu teken natulang pangando tahu kamban nalang ada pas sambayang abulo mapapa. Daya ulun dasalu kalua. Rara basuli idadi simbolo manik ranggai naya lokon loe rara madarang abu untuk Mama Alexi Pagantiananna anggota DPRD Toraja Utara. Susarean na tahu kambalan pada di Patuo Balok. Kau na tulang pangando to nalang ada apa sambayang upuk dipilih langsa. Pantarana kenaban neba tak paloluan ranggai naya. Anggota Dewan Tungkasangan nasi ayo kalambak sibal rumah rana. Pantarana kena menara paloluan ranggai naya. Anggapan tarana kenaban neba atang. Rampotong kentama telili na panda di bolong. Poe Bapak Kadis Bapenda Toraja Utara. Rampotong konsolato sambobo koona. Anggapan tarana kana tongkona layuk paloloan na sungan pak kalanduan. Daya ulun na salu kalua. Banuan na ditingara tuga tongkonan na di mantalulangan banuan na pak tagariam tempon. Tongkonan na pak pararukan to di pota hubungan. Tome dodo ambun tome tali talimpuru. Membali yang adon dan gila menggirigiti poni padang. Rampo umpati seno-seno te tondok, umpati giang-giang te pangaleon. Angga karaeng padang di sadan pembulian ampu lembang ana todaya tondok di Patuo Balok, todaya tondok nati kui sugi, todaya daenan ma palisu tane te eyanan, todaya tondok nani butu kalimbu aboba naniombo mata waitang sore-sore. Untarana kelepong ambulan umpama sake pandan matarik kalo padang naballo pasange daenan nasyani mandila to daya tondoko
Pak basean nasaleko to daya-dayenan pangaramean na pinamilit tau daya tondong panglambaran tedong marapuan ulun na salukalua tondong tita na rongko nanibu tu kalimbuang-buang si ayo kalamba si baru barana pantarana kana padang di Nabire to dio padang di Papua to dio tondoko di Irian pakapakan naraka lindo duka sandalindona lante lili na panda di bolong to di landolalan nilako tadolo ata ana diringka pak tonan nilako ampang bulanna kena lambiki makuyu bulu kena dete kiramu mak posanga-sanga to si kambing pedang pito kia petamba tolang lakang dan torok tungkasangan laku kuah laku tiro sule te tongkonan laku saile tuara te tondok kumua pada rongkok te milambi kalibu batu laparan tondok di pilih lasa di pesisik siduanan di niuno sokolan dolonga sola kayu salea ariri inde banuan na nene sumanto dolo banuan na nene manganna sangka todolo di polentenan panikuan tangko bulawan tungkasanganna lante padang di patuo balo inang senga iya senga inang lain iya lain inang singa ban batang inang lain to siosok ban mesituran dadi urundunan salu bating tete kalau lalan namario tata tiro rikaduga tata barika matanta sidi rinang girik annatiran dalelena kumanat sakya te bating kumaluntu te mario susi galugu melambi guntu sarang Allah inde daorara aden mogai nakang mamma kang uraban bulu mata maanarang tongan terara pande tongan tedao simbolo manik manarang untendeng anak nadadian pande ulolonan bungsu naki anakan tata tiro rikaduka ganna mo sonda tendeng enak
Wah, den wasaron na dongalan. Pagkan suruh nararamagamban ki sorong kaborok lako kamu tumang kadi dulu tekel lante didik na pandali bolong mi paupuy lengan dolok ko na. Yo. Sabar ako tene kira mapun may sulakan. Sabar ako mabukas ng sulakan kira. Ya. Tontolan apa karo itu tondok te tangka suruh na salura sa buku lama ate tirampian lama ate tirara buku minda tero na ne Alvaro dai mesa dan pebulian empatu papa Alvaro tero na ne Alvaro dai mesa dan pebulian empatu papa Alvaro Katsuni. Minda tero mana pong kinaya dahil sa adan pebulian umpatu papa Alvaro tero mana papa kinaya dahil sa adan pebulian umpatu papa Alvaro ya te lagi bahasa te manga ko mimani kumuha na mali dulu itu baikku jangan sangkan na te bay lagi dulu yo Minda pete, baina Ibu Dewan Toraja Utara, Batu Ibu Yohana, MSA dan Pebulian, Umpatu Papa Alvaro. Minda pete, baina Papa Adelmi, Wamena, Papua Umpatu Papa Alvaro, baina Papa Adelmi, Wamena, Papua Umpatu Papa Alvaro. Minda pete, baina Papa Yolan, MSA dan Pebulian, Umpatu Papa Alvaro. Baina Papa Yolan, Sa dan Pebulian, Umpatu Papa Alvaro. Minda pete, baina Papa Justin, MSA dan Pebulian, Umpatu Papa Alvaro. Baina Papa Justin, MSA dan Pebulian, Umpatu Papa Alvaro. Minda pete, baina pong apen daya mesa dan Pebulian patongko umpatu Papa Alvaro. Baina pong apen sa dan Pebulian patongko umpatu Papa Alvaro. Minda pete, baina Papa Peni Pebulian umpatu Papa Alvaro. Baina Papa Peni Pebulian umpatu Papa Alvaro. Minda pete, baina Papa Gabi apa tahu dokter
Ega dari saran pebulian umpatu Papa Alvaro. Mila bete, baina Roy Yomena Bire umpatu Mama Tiara. Baina Roy Yomena Bire umpatu Mama Tiara. Kita malah cengki lah memang kemarin sampai na umpan yang ini. Wih, masuk lagi. Tondongku Basilotera kumua maligudanan nenek natita bontong patong kosa adan pemulian mimpatula ko Bapak Alvaro malina Bapak Inar uwamena mimpatula ko Bapak na Alvaro malina Pong Yusri pembulian bontang umpatu Bapakna Alvaro malina ne Kiara Papa Marlin bontang mempatu lako Bapakna Alvaro mali budanna mamana Yoel buyan manuk patong kopem umpatu Bapakna Alvaro malina ne Yosua bontang umpatu Bapakna Alvaro Hei, menti ngayo bolong ngara tu tangan iyo laboko na tangan isarengga tingayo na. malina mamana Rojin ne Rega pembulian umpatu Bapakna Alvaro malina bapaknya Nisa bontang umpatu Bapakna Alvaro malina det Bapakna Angel pembulian umpatu Bapakna Alvaro malina Hosran Fika pembulian Sasa umpatu Bapakna Alvaro malina Mama Cesi talong litu umpatu Bapakna Alvaro malina Anton Bapak malina Tante Mak Silim Jome Kimika umpatu Bapak Alvaro nah malina Papa Deren Jome Nabire umpatu Bapakna Alvaro yamoto tu malina temira rabuku ma'rupa amplok tutun laku Bapakna Alvaro salam
Weh, tahu tak tiru orang tak tahu tak apa ni kamu tantang. Terus pilih ibu-ibu pelayan dulu menurut saya. Tirai mulai tambah. Beli bunga kekira besi. Yo, long kung kita tama. Maripimang mo kumilan ta kumande, amo ni si sarak-sarak. La kukuha mo tama te lantang tao la abi inde lantang pentuanginan. Kumuha si tambo ko ni burana padang sidup pa ko ni lelu alam be oy na pot alam botanete. Apa kung bumuka da si turuk na tomak rapu ombo mo sa patikan nabi sarana anak na dadian bung sunakianakan. Indi dunang ulo patira sangka analantikul lama Allah totemo angga kumbong kumarara kadomay banwa nenekna. Kumuha karampuan mi petua sundun tondon tobatang amita mate lubak ba di pasitan di pasitinaya tandung kalonaran. Kita riba mak talok tapo kakiran de mak ambura tang tiseno. Kitulang lang ngantang ngana langi kilanda lang ang mga pina to palulungan kitimang kure subaga kiran de pole paraya boporanna mamarang mata. Palante kapak dong kuanta stolang asam. Dem mani sorongan sepok terroma kairi dem mani taduan tolek silenda borongna. Indira kaburana para wenda pokalam botanete. Tang umpi pali subalaran nampak na to masanda malotong dolo nakipaun di undin nakipadolo. Tanah lambi ira komika kada sa buku tanah dete ira komika pelatik sanda marasa. Ammi bang mimadiong batang ammi tuang ammi malloy naya mintu totang ladiang gay mintu totang ladi tungkanan. Apa dera ki kala nasala dan lana lenda pesalu teme disanga kata mau kurang kata apa lambiran. Kamu mau pandai paliu kamu ranggai naya kamu to manarang usur kabulan. Pandeu roto-roto ditoen tona tarana
makin delantang karampuang boyo. Delang namam bela pakan kisan nito yang pakan kipelelei. Kumua kamu mupantara anak ranggai naya palolona. Malua ba atang. Todilan dolalan ni komi daya ulun nasalu todilin kapak tahunan ni komi. Daya nanin nabutu kalim buah boba keben dan niada anak nenek ketulang dan disangkana. Todolo dipoto dolo. Digentek komi taruh bulan na komi pak palumbangan sangka. To manarang komi undasi pokana lembang pandai komi ulas sule ito na kumbabulawan. Kamu mora siulu kipo siulu ambe kipo ambe nenek kipo nenek. Umpasi patu tanah umpasi dundu katonan mintu katang maupuran mintu katang palambiran dio batang di kaleta. Desyamani upak di upak paraya tapo paraya na inde katong konan talalang ngam buah mali inde kamana denanta lalangal lebih paraya na dia pasakin aku ngana salah dan rak atau tumang para rata. Anta tontong si popak bentuan ranurak dan si potane teka boro unangkaran kada misa kada dikuli-kuli kedeni sang alindo susidna mintu mali budami mintu solong tane teka boro mi naku atau mak raputal lang tangki bela laum pabalai tangkisal laum toduan di lau langi kaluai apa mangando kalang ngampuang titanan talu masang bayang kalang ngampuang sumpu mamase puang matua tungkasangan na yamora tontong umpo pemba kak mintu Toron apa dia batang di kalemi lana bak gitu sandarang kami lana tagiran itu mantan tarunomi lama doke rak kami lantang ngana tondok annalang ngamin daun sugi kende minta dia nana tontong di popasa tarampa kami di potamual luba babi susi tomai nenek mi aku to pasung ngampuno kudem mani kadangku di bempeng nak tiang basulita belaku kuan nenek ambe kuan nak kita mai angku palolong ini angku palolong ni kalau bude siapa lupa anta tontong si tuntu arah sitan di paraya tenul lah ala tempat laku tawalang ngomora kudan dan tanah sang maladi ini tanglete lagu batok suke belawan pak gantian dan makarai ini bela namang kamo kudan dan tanah ubuk mok batok suke belawan tomi tidak semawah tambah telilik dapat dari bolo lagu pamasiang sambuk mira kumua rombongan na ibu dewan sola tapak kadis bapen dato raja utara namintu ambe daya mai urun nasalu kalua lama doko do letter kita lebar doko do letter lama lu mau batu batang lama si kumo karangan inaya kita seorang asal tamu kayu langsung yang karara tak kau karan kalau dene semua makarai pak apa taruh kata konak pojo langkah romana Alvaro bisa duka terbang mau kilan pira ke suku-suku ijatok lantangana papana Alvaro Sola nek tiara bisa empat taruh mau ki katong konantalan lantang karampuan si taruh acara disorong lako tondok Yo, karena matumba terobang malang sebab tak siamo rombongan. Yo, pendek malam telan tu so ke anu lanjut. Yo. Yo. Dan tasuk ulamai kita tahu sia maripi mak dokolan. Laibin mo kesempatan tu majelis gereja na pas sambayang ki na tahu itu mangmurat ya dokulan yo. Kurang mo. Lagi dukung to jam 6 tala. Ya marsasel mingkate tomotuanta lamai lantang karapuan tujuh majelis gereja di pelaku Bapak Pendeta Bambang na antake dalam doa makan. Pendeta Bambang.
Ya tak please nanti betul. Bumalik jirang mo. Ako din bumanak ng jirang mo. Di antara lagu kita bersama satu bawas perempuan mereka papasan kita supaya tontonan kikure semua kipure paraya mamasin opuan mempayang nanti Allah katongkonan cuma dicolai masalah mintu-mintunan ipasule mati olomi ondongan natin itu ada pemasusat guna pebatang lembang tiyo ng mapapiran kumakamu na tontong pagkatang upuan ana tontong bata unti ngayon iti akan niya te nalang te at tutotemo ulit rito marapo siya patolokan na pasagka yung ngayon ki upuan na doon natin pagkamusyami ulit rituran pa na nagumparumpa ng papanangan pasagkagan dari magitontong matoto itontong lugar na na ikan upuan na matontong sinta romakka analante katuang ki yatemintu pakamasyami manas sa tontong lagi talima iya mo to pasakya mo kamasoro nasang upuan mi pagarin sa rabudan kini tarima kami terampo mati ulong kelanan itu na tadi sorong umpotete sa mga buang ki pang Yesu yang mabuang capilabat kasalanki amin salamat Nabi. Tama na siya na to. Udah semangat apa Pak Pendeta Bambang. Terus semangat duka pelayanan dari Jen Siluki Pak Asit dari GKI Nabire yang sudah melayani kita tadi pagi. Ya baik Pak Sule laku bantu. Din pate kakek suruh na salura buku pokok na kudin luang mo te yo pate na papajin yo may nabire Papua umpatu papa atiara na papajin yo may nabire Papua umpatu papa atiara Minda pate baik na papaajen jomay nabire Papua umpatu papa al. Baik na papaajen jomay nabire Papua umpatu papa al. Ini nalang Yo, kalau minta ketemu salam baru tuh Bila dulu vamos. ya kami kasih foto pisang mereka ini dan misalnya itu kita lakukan kita pasaran ini kalau kita ya pasaran ini ya tampaknya 89 ya ini Ya. Iya. Kita aku nih. Ini dia lagi pasaran ala kemarin nih. Ya, pasaran ini sama aku nih. Kita aku nih itu aku sih cuma baru tahu apa. Lu sana. Cuma baru. Nanya una sama motornya nih. Dah. Oh, kiri sama ke budak-budak ya telah ketualang mana. Nak ketualang. Ini baik dari aku teh. Siap kita mau. Oke kan ini Pak Tama ya teh
pande ito tumasuli sila pang dato dama. May memang pang manampi na dama pande. Yo. Yan. Yo, kasaroon ng tumilang. Yo. Yan to. Yo, bersama bayi kira dan isi aku bilang. Yan telah kutu alam di pamula alang yung main di para lu yung main ya yan de marka de tangsuling lang ni betet ya yo kira yo Tapi ada yang kata, oh, oh iya. Kelompok arisannya. Cuman memang lebih aktif sih. Lebih aktif ditampilkan. Jadi lebih marwah setandung daripada nangkal. Yo. Petana apa? Yo. Ikutin dong Pak Pelita. Betul, ikutin dong dia lah. Yang mana? Sudah Pak. Angka. Mangka mo ina. Nakamanan. Pada lomba ang kasi ba? Kali sa wala ko sibuk. Sudah tahu dah jadi. Tayo mo to kay ano na. Bagian ini Cirebon itu dari suntik karena kawan. 1, 2, 3. Tapi ne marasa sakit kumande solanasang ta perangite dukup maite. Ya tene tawana kepala dinas sejauh pendapatan daerah sola DPRT. Oh, may kumyalay. Iya teh tawana Pak Camat teh. Oh, may kumyalay. Iya teh tawana keamanan batu polisi teh. Oh. Ya teh tawana pandita jumui tagari teh. Iya teh tawana pandita jumui nabire teh. Iya daku tu pandita ini meh. Oh. Ibu ni unsur apakah di situ? Yo. Pak Camat. Tapi nak kau senduk ya. Pak Camat yo komandan. Oh. Oh. Ante Pak Camat ben dengar kau. Yo, ini di sini. Ini yo dan baru bener yo. Yo. Yo, ko bamba. Yo. Yo. Diralat dari pandita tagari ni bangun liku ada. Yo. Tak kijanda jadi. Yo. Ini teh kena nak kapur saya hotel. Teh. Yo, nako panas pakanan awan. Pandita Nabire. Pandita bangun liku Oh. Oke pemirsa, kita jeda dulu nih. Kita mau istirahat juga ini sebentar. Nanti kita lanjut lagi.